Ovo je naš ured. Tu su naši arhitekti. Ivan i Iva Rađa. I tu je Maris. Evo naš ured. Tu naš Josip mirno i vrijedno radi. Kao da nešto radi. Šta imate reći za BBC? Da ne propustite našu novu akciju. Platite 3, uzmite 2. Evo ga. Evo, čuli ste ga. Odličan agent. Da vidimo dalje. Ovdje živi Hugo Boss. I ovdje lijepo pogled na Pulu. Lijepi pozdrav.